той берем деп максат кылат. Той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Hey, той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Тилеген ой максаттар ишке ашсын, үйүңөргө кут береке толуп ташсын. Ар дайым ынтымактын берекеси үйүңөргө күн нурундай жарык чачсын. Ар дайым ынтымактын берекеси үйүңөргө күн нурундай жарык чачсын. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп кубансын. Элибизде салт экен той жасамак, ар бир адам той берем деп максат кылат. Той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Hey, той берген агаларга, туугандарга биз айталы жакшы тилек, бак тилеп. Токчулук болсун, тойлор улансын, тойго келгендер бийлеп. Thank you.
Nomuru boy dese Cemile nomuru boş kaldır. Bir hazırda bir güç. Sağlasın barda toyda canımızlar. Okmanın şunu ikincisi bilen. Akşam toyunu alsayacakmışlar. Hoş geldiniz. Öz vaxtda milyonlara karşılığınızı sayıdamız. Biraz geçeyim gelecekte milyonlara. Oyunun telefonları kulaklar ciddi. Valarında batarak çekilir. Bugün yaşlı da toyunuzu var. Şovu yaşlı var. Bir çana aygirimdir ül ülpündü ak toyun başlarız. Yaşlılar birimizge kut bolsun dep uşul 2 yaşın baktısına algaçkı kol çavalar bolsun için toğanlar toy başlandı. Assalamu alaikum hurmatlı atalar apalar kımbatlı zamandaşlar. Gerbet geçinizler menen görüşün şultu olsun diye görmöksü içip dağı bir yaşlılık içede toyunu görüştürganınızdan kullanıştalız. Siz benim isi başınızı biriktirip, olu geçidin batağlayın deyip yaşını yiyip de akta sorgun çayka. Toy üyerim harekesi mutlu olsa bir alakanı üydürü götürü bir kol çavalar olsun. Kalıplarda karıktan kırmızı şehirlerimizde dağı bir çoğun bayramı çoğun saltana, Jalpınızlarda adalet çana aygirimdir üylül püttü ak toyuna. Hoş geldinse de koyga orsa veriniz. Adam olmasa bu dünyada şarablarına bir yaşlı niyet koyulakemiz. Niyetlerden bağları işe açış için şunday jalpı tuğan ruhtun, dost şarlardan bizge ayavay paydası diyelim. Doğalar ertek sizlerden oğlu yürüyüzsün. Kız çıkarasın. Menin dağı toyun bir yaşı ölsün diye maksat koygun bolsanızsa bugün sizler bugünden başlar özünüzlerden başlanızsa sizler kançalık manayda otursanızsa kolça, oynup, bilip, şan doldurgan bolsanızsa ertek toy ese batlayıcı kemisağı sizlerin toyunuzlarda oşanda oynup gülüm çaydan vermekçe. Or gelmese orunduklardan turala alakanı kızı uçamalı biz günkün sizler günkün 2 yaşta çarşardım koş dostunda toy kınamızda gütü olalı toğanlar. Firuza Asgarbekova hoşluk kesin. Azem işçilerim toğan. Adaletli dostlar var mı? Adaletli dostlar var.
Назарбекова. Өзгөчө ыраазычылыгыбызга ошол 2 жаш кирип келе жатканда орундуктардан аянбастан туруп балаканы кысуу чыга берген меймандар сиздерге айдарыбыз. Ол ойлоңуздар, кыз чыгарыңыздар. Ошол той сиздерге дагы жуккан болсун дейли дагы. 2 жаш бактылуу болуңуздар. Ооктай болуңуздар. Керегеде келиңизде болуңуздар. Атайын сиздер үчүн даярдалган коттуу орундуктардан 2 жаш орун алыңыздар. Бардык меймандар келиңиздер, орун алыңыздар. Biraz toyları kuda gelir, sizler de oturup durmuşlar. Bugün ошол 2 жаштын батысына деп биздин ордолошчарыбызды чыгармачылык топтору аябай көп. Бир четимиз бул жака чакыралам. Кыргызстандын сулуу кыздарынан куралган, дал ошол арасында Алайдын дагы кызы бар. Жетекчиси өзү дагы Алайдан. Бүгүн Алай элинин тою, дос алыңыздар. Азем Бейчилер топ. Танцевальная группа Азем. Azem Beyçiler baba, rahatçılığımızda kalan. Doğanlarım ya, barımızda Akta Sokunun şayım, uşul şaşı doğanlarımın oğlu menen kızımdan bir başını iki kılıp çampı doğanlardan Akbatal bireyini yaşı niyette Akta Sokun şayım kan Adilet Mırsan'ın altına kesse Tököbeğe kesse altına bassa bakma eşi kemisi çakralısı senin kol çağımızsa benim da Tököbeğe ke Çakralıktan boy geldik Çatal üstünün boy dedik Bu kadar kadın buğanda Anısam
өзгөчө Кудагый деген ат менен келген Айгерим кызыбыздын ардактуу ата энеси Кубанычбек кудабызда Гүлжамал Кудагыйыбызды чакырабыз. Оңдойын келіп жарашса, айтайын бүгін тамаша. 2 жаш эгерде мүмкүн болсо астыга түшпүрүңүздөр. Аты делери сөздөрдү сыйлайбыз. 2 жаштын өкүл энеси Эдил өкүл атабызда София өкүл энебизди чакырабыз. Ökül atar sarlar, örgün atkan göçerler. Göz ucunday kararım, durmuşuna fırsata. Ökülende sene, göbek olur sözüne. Ökül enesi. Çakırmay, sayınlara gözleri. Dartım aytsam uğuşa, sağa kolum sunuşa. Yaşap gitsin yaşlar dep, jakşı dilek kılışa. Ökül atar. Çok rahmat. Men algan sözü başlarının aldığında arta kalgan meymanlardan biraz geçirim surayım yaşlar. Biraz da geçirim surayım arkamızı salıp kaldık. Restorandan davetine жараша бүгін көпчүлүк мейман арта калган меймандар biraz сиздерден geçirim сурайбыз, geçirip коюңуздар. Билеги курсагач көңүл топ той башталды, жашыл абыз башталды. Ана меселе сөздү Адилет мырзанын акеси Токебе акебизге мен микрофонду сунайын, той кут болсун дейин, сиздер келин кут болсун деп, эгерде сыйга келген болсоңуздар, сыйды урмат кылып кол чаа берип коюңуздар. Келиңиз. Kutlamalar geçinizden toyduğunu unutmadım. Şimdi ошондо ушунчалык башын жүйүп алган бүгүнкү Адилет жана келдим. Мурез Адилет келдим. Силер күнүңүз жүзү болсун, денсаулыгыңыз чың болсун. Калмашкан балдар көйүп болсун. Ар дайым ата-энеңизди сыйлаган, туугандыгыңызды сыйлаган, эли жуктарыңыздан жакшы үйлөр болсун, бактылуу болун. Болады эле. Бүгүн сиздерди биз кол чапканы чакырган жокпуз, сыйга чакырдык, сыйдын урматын көрүп атабыз. Айгерим кызыбыздын алтын атасы, биздин эң жылдык кудабыз Кубанычбек кудабызга сөз берелер. Кыз бор экен, жакын болот атага. Кем жүрүспай таза кармап чакага. Бир жерде сүйүнүп олтурасыз, бир жерде бир аз кайгырып олтурасыз. Илгерден эскиден айтылган сөз бар. Кыздын барар жери күйөө дейт. Күйөө болсун. Келиңиз кудай. Рахмат, менен. Ассаламу алейкум, урматтуу калай калк. Алыстан, жакындан келген урматтуу коноктор. Бүгүн ушу 2 жаштын сүйүүчүн бөлүшөбүз деп силерге келишиңер куш келипсиңер. Алыскы ана жерден атагы чыккан инсандар аш берип, дастархан жайып, толкунданып, той берип турушат. Силерге урматтуу Кудагый, эл журтбары менен, тумандуулар менен тынчтык, бейпилдик, токчулук тоору сүрүңүздөр. Кылым карыткан бекем жагын туманаңы ойло. Жакшы кабар болсо, жакшы сөз болсо, бири-бирибизге сүйүнчүлөп бирге белгилейли. Кызы чамандык Кудай сактасын, болуп калса, жөлөк болуп, бир жаман болуп, жеңүүчү эл коюп. Ал эми жаштарга айтып калып деген Айгерим биз берген тузга азыр болуп, биз берген тардыга азыр болуп, Адилет өкүлү бак тарапты көрүп, бала-чакалар болуп, бак эле инсандар болуп. Алдыңарда жаңы турмуш, жооптуу турмуш баштап атат. Бири-бириңерге жооптуу инсансыңар. Бири-бирин сактай көргүлө, урматтай көргүлө, коргой жүргүлө. Кудай буйрса, алдыңарда uzun ömürde kандай kıyısı olsa da birge barbız жеңілдіктеріңізді ішелерін. Жүрегіңер açık olsun, ырысыңар жақсысын.
Çok rahmat, Kolama Sayabay son sözlerde arınıp öttü. Toğanlar men tüyünüzü boyunca en solo dep ayal zatı solo dep aytalam. Ayıtlar men sizlerdi solo dep mақтап атам го, кол чаап койсоңуздар айылдар. Бирок бүгүнкү тойдо мен эки алтын апабызды сolo дейм. Бирөөсү Адилет Мырзанын алтын апасы Батма эжеке сolo деген мейман барбы? Жок. Айгерим кызыбыздын алтын апасы Гүлжамал Кулагай сolo деген мейман барбы? Апамыздын oyun тілегін мен өрмеле жеткірейін, сіздер қол жағып бұршап тұрыңыздар. Сіздер бұршап тұрыңыздар, Тағдырдың жазған бұйрығы екен, таба албай арға қиналдым қантем, кеттің ғой алыс тұрмыс сапарға, апа кең сені сағынады еркем. Еркелечі, еркеп келчі, ерке қызым ай еркелечі. Ona gelecek gelirse kol çarpımızdan bir söz vereyim. Gelirse. Бүгүнкү кеченин тойлору балдарыбыз Айгерим менен Адилеттин махабат тоюна куш келипсиздер. Кызым Айгерим жанадан бери ак көйнөк кийип, алай жергесинин эң бир сымбаттуу мырзасы Адилеттин колун кармап, жүрүп келгендерде көз алдыман ушу төрөлгөнүнөн баштап апа деп сүйлөгөндөрүн, Kampung Baskane, saya kira ini bagian dari kita kesal menyetir, kesempat kubur. Selain bagian waktu penguatan cabar walau masalah dengan politik olsun, berapa waktu keluar? Арасының сайдала биологот болсын дейді, Құда бешекке. Арымесе туғандар бүгінгі ақ тойымызды көрпіне көріп қошып тұрған бақтылы бізден алтын апабыз Батма эжекебізді ортаға шақырайық. Меймандар дене барыңыздар, көңіл бұрып берсеңіздер. Адилет, мен саған бір мүмкіншілік берейін. Жалпы туғандарың алдында, дос жарының алдында, егерде қолың келе тұрған болса, аябай қатты шұрқап келіп бір апаңды екі беттен сүйіп қойғанға құдіретің жетеу, кет там. Арқашанда bir көрімін ең başqaça. Menin apam, en жақсы адам. Батма апам, en жақсы адам. Кыматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү жана бүгүнкү тойдун күнөөкөрү ушу 2 жаш уулум Адилет жана келиним Айгерим ушу үйлөнүү үлпөт тоюңар кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, өмүрүңөрдүн акырына чейин ушу кармашкан колдоруңар үзүлбөсүн,
ата-энеңерди сыйлаган Алла Таалам эки дүйнө бактылуулук берсин силерге. Дайыма бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула, ата-энеңерди сыйлагыла, урматтагыла. Ошондой эле келген коноктор ушу бизди сыйлап келип бергениңиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Çok rahmat. Kol şapkalısı oluşun çarşılar mı? Azamazsın. Evet o kadar bu çende ak göz, kara göz var da. Kuda benim kuda. Kuda benim kuda bey. Kucaktaşıp, çıttaşıp, hoşluklar aytmak bir mazarlı olan saç gelirse. Ve söz ver olayış. Yekişaşın ökülatı ökülenesi baktolu bilsin, ökülatamız, edin ökülatamız. Gerek sakın. Assalamu alaikum. Bu hafta günleri ne demek şimdi Kıvanç'a size gelin bir yolda tutması bakacağız. Ne demek şu 2 yaşta bugün buların neyin alkaçı günü, alkaçı safarlar Çin ortalıktan oradan günü safarlar baysal olsun demek için şu tanışma bulunmak tüm programlaşı Ankara birlikleyen düşünüp Cengiz içeride olduktan alt teginde ya iki jakta ten kanap, iki jakta ten gede bakta iki jakta büyümlü olup çözüldüler. Ökülenin özümüz, dar olsun sözümüz. Adalet, Ayger'in baktılıklar. Tanışkan olar hiç kaçan müzikasını. İki jakta ten sıylağa, aldığınca yaşlardan boldular, baktılıklar. Azamazsa, ökülenin alga çoşuğu alıp gelgen sarpaylardı, toylarını birincilik tapşıra olalarını son 2 yaşta otuktaylar. Biraz sarpaylar olsun da duralım. Sarpaylarlık olsa Uzatıp durmuş yoluna Sattı bizi, bul bizi Karmaşık dönüp kollar Açılsın yollar Bir girgenlerde Bir bulsun oyunlar sözgür şu an sınavlarında. Asayıp dökülü Bir ilginç aşk oldu Baktığı öyküne Dokümengen siz kıcalap olmam, sizge solunca araştı. Hayreli toylerin adından ökülata ökülenege zdaç kadarı hayradan ya sarpay. Düştüm vakit sonuna Bir bulup dili boyuna Kara sarpay dedi istırıp sürüp bir şey olsun. Doğuna Karmaşık kırıp koluna Açılsın yollar Bir bilgenlerle Evet, söz çıktı. Canım canım olsun. Ölüp üstüne Asılıp döküldü Bir ilginç aşk oldu Baktığı öyküne Kara gire. Kara gire içeriden taşım alıver sinir bulun kızlar. Canız, geliz. İçeriden taşı olalım. Kara ökülen ökülene. Altın iki şekilde 2 yaş karnaya verilsin. Şaşırımdı. Ardından toyları gelirsin arkaya.
sevdim. Gözümün hoşur bir gelsin bak gelsin. Kula boş konçerlerim uzun caş bilsin. Gelecek Kararlaç, anne kızsa, ailenin kızımızdan öz konusunu anlatsın. Süyüger dayım olsun, süzgünün kayığı, süyüşürü kız jigitler, süyünün çok kayığı. İki yaşlı süyü oldu cana versin deyler. Süyü oldu cana versin, adilli çek bana versin. Süyüşürün kayığı, halilinin kızı bilsin. Kara toylarımı tutan sürekli geçiyormuşlar. Ondan son ortalıkta çakırayın, 2 yaşlıları boşaltmışlar. Algaç, kuda kayda bir şey olmaydı. Ay, ökület ökülenin. Toylar bir şey olsun. Azadın mezgilde militsiyaga tushgan ömürü sürekli çıkan paydalı gün. Eğer kimdeginizler sürekli çıkan turgan bolsаңыздар, жылмайсаңыздар bekер, qavatlı sağlık, 2. son. Bravo dostum. Fatma Şeker. Geliniz hocam. Tabii birlikte geliniz. Kuantiş Bey Bola, Gülcemal Bola Bey, gelin size. Öküle sizde yararçılığı saytala, orun alınmışlar, sizde de orun alınmışlar, jol jürdüңөр çarçadın arıp biraz tamaktan alınmışlar. Nemadar sizde de tamak aranmışlar, ısığında tamak içi olala. Eme, oğlumun toyunda, kızımdın toyunda bildiğinde bir çarşı maksat koymamışlar, oşol maksatқа толық gelip жетtik. Kara, kolular bir işe yapırsın, gelgen nemadar koşul koymışlar. Matrecikler, Gülcemal Bola Bey'de kaldınız. Ya, hadi iki burada, Cem burada. Aşkım
bilesiz. Ой, алмазышын терген екен. Қандайсыз? Енді толып қойғаныңыз ғой. Düşün mol болды ұқсайды, алмазышымнан бір екі шақ мұзған жігіттерге таштап қойыңыздар, оларына көңіл қарап қойыңыздар, андан соң орын алыңыздар. Орын алыңыздардағы меймандар біз жашы еште башлап отамыз. Егерде барыңыздар, қаршы болбай тұрсаңыздар, 2 минутаға біздің светтер өчмөкчү бир аз сагылып турсак 2 минута тыныгуу. Меймандар, баарыңарга ыраазычылыгыбызды айталы, той бир аз кеч башталды. Төзүзгө жакын мейманыбыз барыңыздар, тура түшүнөсүздөр. Ар бир чыяматтан ийгиден гана инсанга сөз беребиз. Эгерде каршы болбосоңуздар, биз отурбай Адилет мырзадан ата жок туугандарыбыз сөзгө чакыралат. Атасынын бир туугандары, атасынын бөлө чейиндери, атасынын өзүнүн тагалары ушунун бардыгы Адилет мырзага ата жок болосуздар. Баштап чыгат. Болотбек акебиз, Бардыбек, Эрмек, Мургасы, агалар баштаган жалпы мен Адилеттин атасынын тууган уулум дегендер гана биздин ат чыкпай калды деп капа болуштун кажети жок. Барыбыз ата жок бул бир күч менен бир демеге чыгып беребиз. Жылмаңдаймын барысына тиішіп, жиырманға мен мұншалық көптігім. Шекемдесін көріп келген жақындар, шеріңбек жаңа келсе табар асыл жақ. Соруп алам чечекейин десең да, Соларға сұқтануға жақын бар. Ахмет жеке, келесің. Biraz sevmeci olmasa. Kara şeyin bölülür varımız. Öpürüm, olukandı surabadın, aytmadın, 30 yaştan ben munçalık öpürüm. Demdesin görüp büyüdün çarpında, şerifleşip büyümler var asılca. Suru Allah'ım çekeyim desin da, sulardan sultanına yakın var. Sulardan sultanına, sulardan. Kara böyle şeydir varız, bir de içine kalan çıkenirsin. Тойға қош келіңіздер, Атачөк. Тойлар эле болсын, жақшылықтар болсын дейді дағы. Ақсақал алабыз кім болды екен?
Келіңіз, сабақ. Biraz saldırak çıkıyoruz. Var gelirsin. Kımbatlı doğanlar, kımbatlı mimanlar, Batma, Kudağı, bugünkü toyuma kut olsun, toyuma bek olsun. Batma, bugün gelinler odasın, gelin kulluk olsun. Adile büyülünü odasın, oluktuğun bilen şu, bugünkü yaşlanan adamın şu, Baysaldı olup, uzak yüzlüğün yıllar boyu şu baştaka yollar uzak olsun. Anan, bana görkülü bayatalları aytvattan sözdür, жақсы sözdür, adiletke, gelinimiz Aygerim'ge yuhsun. Adilet, Aygerim, baktılı oldular. Bu baktılı деген söz, жалпы жақсылықтарды жиынтықтап айтқан söz. Anın içinden birinciden soğuk, anın içinde uzak ömür, anın içinde onduğun balдар, kızlar, yaxşı turmuşlar. Oşunu жалпы айтып koyğanda baxtırı oldular deyil. Adelege yaxşı mamele, qaynıda qaynıdege yaxşı mamele, söyüp vurmak, tuğan ruha, dost şarkar, жақшынаққа mamele, olar bilen yaxşı kızmatlaşışın bardı, жалпылап айтқанда baxtırı деп koyuyoruz. Anın keçilip geldiğinde onduğun yüzünün yaxşı sapattар var. Oşo sapattardın bardığı silerge qalayım. Yana senin adelet, senin ata yurdun, ağaların, ecilerin, yezdilerin uşun yaxşılıklarını qalayım. Uşun ögün, baxtırı oldular, ölümüz göre. Anam kudağıyla sizlerin uyumuzları da daim şunda yaxşılık koyarlar olsun. Endi yılı nevire görüp de kalasa uşunu ün ağlagan ününü ködürüp çoğun seymiga böreneyle toydur marek olsun. Baxtırı oldular. Adilet, Türkmüşüne tüm olup, biz seymiqlarga yaxşıga yürüler oldu. Rahmat. Görüşürüz koydum. Olur. Bunday qilinglar, o'z qo'l chavaz, bu yoqda mehmonlar ishlaymaysizlar. Alar tamoqlarni oching. Qabul bo'lmasizlarmi? Yechilardan, aqsaqal yechilardan. Andan so'ng jeyindirga o'tamiz. Qara yechilar, men söylab, sen söylab olmaydi, vaqt ketadi, kelamiz. Adilet, Aygerim, kuş boğulbek olsun, sadaqa olaylar. Ömürün uzun olsun, densolunlar çığın olsun, almaşkan kolunlar hiç kaçan üzülmesin. Aldığınızlar, bala olsun, aklınızda maldar olsun, iki caka ten, büyümdü gelin, büyümdü güyoğlanlar. Budağıylar, birbirlerini sındaşmagan, sırdaşkan budağıylar. Şu baldarımız baktın olsa, biz de baktınız. Sadaqa olayın, törendin kalmamız, yaşın sağa versin, kuşlar. Baysallığı olsun, ağzı olsa. O paketini diyor odası. Alıp koyun odası. Jiyin dedi. Böyle jiyin dedi. Ha? Gelin sana. Adilet benim Aygerim. Baktılı oldular, ömür bütün olsun. Balamız çakalı oldular, önümüz güler. O bari kim boş da kıskan uskanlar. Gelin. Başkanları gider olsun, dingenleri azıklılaşına olsun, çayparanın çay olsun, çayparanın kırık may olsun, kuşun çilegen maksatlarına, oylarına çeksin. Biz doğrulasın, en çilegen kuşu, lakin baktırı olsun, var olsun, lakin burada yüzdürün eder, dindir, tutarlarla olsun, öyle. Adamların içinde gelsin, kuşlarına baksın, öyle. Adamların Rahmat aytqanınız kelsin. Qalğanınız qo'shnilar qarşılık qabarchilik bo'lsin. To'ylarga o'tibtamizlar, andan so'ng o'rin olamizlar.
келсе сұранарымыз ежекелер көлісі ысық қадамы рахмат. Ысық дағы бер ысық қошбой бат межекемізге сарпайларды пакетмен тапшырыңыздар. Өзіңіздер дағы жүдебейсіздер, бат межекеміз дағы жүдебей. Сұранарымыз бат межекеміздің жанында olan қыз жігіттерге қалпақ жолықтарды қармады беріңіздер. Бат тапшырсаңыздар. Biz vakit oturmay, Aygerim kısalısın, ata jürtümenen, tağa jürtüm beldiği sözge şarkıramız. Kuvanış Bey kodamızın жалпы туғандары, Алмас әкеміз, Бектемір әкеміз, Перегүл, Шамшидин ағалар баштаған, Гүлжамал құдағайымыздың туғандары, Венері жекен, Гүлшайыры жекен, Нұрлан, Орынбай жезде, Металл жезде баштаған, жалпы мен Айгеримдің атасының туған олым, апасының туған олым дегендер ғана барыңыздар сөзге шақырамыз. Келіңіздер. Хорошо. Құдалар неге келеміз? Хорошо, менің жайлы ен салуға барғанда, достар менің көңіл ашып, ойын күлкі салғанда. Достар менің көңіл ашып, ойын күлкі салғанда. Ата жұртым, тағаларым тайжелерім. Ата жұрым ол, таға жұрым ол, сөз кезегі сестерінде. Қалуайдым, екі жашқа батаңарды бергіле. Қалуайдым, екі жашқа батаңарды бергіле. Рахмат. Құдалар, bir söz айтып алайын, ұрсап бересіздер ме? Қолды қоғыз бар. Қолды қоғыз бар. Қолды қоғыз бар. Күйола құт болсын дейді дағы Айгерім қысыбыстың ата жұртынан сөз башлайды. Ауаларды. Кем екен? Кемік сала. Қуаншыға, жұматыға, құда құлық болсын. Күйола құлық болсын. Айгеріміз өзімден күйола зәлетке бақтырқаларын бұзын өмір шексіз бақтырқаларын қалайын. Бәрі басынан ашық болсын, маңайынан бір кетпесін, бақтыр олдылар. Ақса қалай жеріз? Саламатсыздар ғой, құрметті бүгінгі кешенің қонақтары. Біз бүгін Қырғызстанда дағы бір үй бүле қосылып жатады. Ошол үй бүлеге чоң бақыт тілеп күйе отырамыз. Урматтуу құда-құдағайлар, той құлық болсын, жақшылықтар құлық болсын. Қуаншыға жеңе бүгіннен қызынан жолдасына Бiola құлық болсын, құда құлық болсын. Құда біз разымыз, жақсы болсын, барлығы жақшылықтар болсын. Бұндан ары туған рух болып, жылы жұмшақ жақсы күнікті болып, екі жаш қармашқан болғылар төлікті болсын. Айгеріш қызымыз барлық нәрсе үлгідейлі соны бола өрбейді. Şu тұрмышқа ар түрлі қырдарға тұрыштық берген ең жақсы, ең қиын, ең бақтылы үйлерден болушыларға біз шын жүректен тілектеспіз. Бүгінгі біздің қонақтар ұшыл екі жашқа айтқан тілектеріміз, баталарымыз барлығы қабыл болсын. Рахмат. Арам, бұл жерде ас тағалар ма? Келіңіз, жездесі, Құрметті туғандар, жаңа тойдың төркінінде айтылып кетті. Әділеттің Алай жәргесінен жаралғанын
Ана ушу Кудай биздин Айгеримге Кудай кошконун себеби кудаларды Кудай кошот деп. Мен эки сөз менен биздин Айгерим жөнүндө айтып келейин дегеним. Абдан уктук, адилет действительно биздин достойный күйөө бала экенбиз экен, пайгамбар сыйлай турган күйөө бала экен. Эки гана сөз айтып коеюн, биздин Айгеримибиз дагы ичкиликтердин мен деген уруу тукумунан аралашып келип чыккан. Бул биздин кызыбыз Каңдын, Найман, Перик баары аралашкан эң Кыргызга белгилүү уруулардан келип чыккан. Урматтуу кудалар, кудагыйлар, мен эгер айткан болсом, ушу жана өйдө айтып кеткен сүйлөгөндөрдүн катарында айтып келейин десем, бүгүн действительно ушундай Кыргыздын ордамында эки белгилүү тукумдан махаббат жаралып атат. Мен даңктанам келечекте ушул балдарыбыздын арасынан биздин президенттер чыгат, премьерлер чыгат. Элди башкарган, мен ойлойм, ушул махаббаттын ордунан жаралган биздин кадрлар чыгат. Ош ондуктан урматтуу кудалар, биз куттуктайбыз силерди. Анан кызым сага эки жолу бар. Эки гана сөз айтайын дегеним. Мен жемен туура айтып атам. Менин каалаганым сен ошо адилетти жана адилет жактан бар адамдарды гана сыйлап, бизди сыйлабасаң деле болот. Чтобы адилеттин эч качан жакасы кир болбой, стрелкасы жоголбой, туфлиси меникиндей жылтырап жүргөн болсо, биз сенен ыраазыбыз. Но адилет балам эмне деп айтабыз, көрдүңбү? Biz özümüzün markanday olgan, monçokday olgan kızımızdı Kuday Tağam sana jolup turgan aytkan uşunday tarbiyaladık. Bul kişiden, bul kızımızdan çamını kış degen öz yok. Özü bilip, özü tağlap, özü kalap seni jolup turdu. Oşoda biz sizlerden getireceğinlerge abdan razıyız. Anan birey aytkan eken, oy biz kızımızga gün tiygizbey çoğutkoymiz. Kölökötө dese, belki kudalar aytты. Korkpаңыздар, biz деле sizdin kızımızga gün көрсөтпөйбүз. Оштобу gün көрсөтпөгөн деген жакшы маанилүү болсун. Анан кийин урматтуу ведущий. Ушул кызыбыз төрөлгөндө, вот эми 40 чыкканда жазды мен айткан экенмин. Кудай буйруса, Айгерим, сен турмушка чыкканда мен сага ырдап берем деп. Жана жолдо келатсам, просто нагрузить этти да. Ошого белектерди бергенден кийин колдон келгенini. Мен ойлойм, что коноктордун кулагы чыдайт менин ырдаганыма. Herkes özünüz süylep bitseniz boldu mu? Ocakta tagalar var. Giysin görkü oymadı, uşul çeysenisin görkü moylodu eken. Moylo için ben belek bereyim ake. Ayavaşar söz oldu. Bereme taga çukka söz bereyim. Tagalar. Taya içine. Geliniz. Biz için ayava kuvançlı gün sevime gelin kızım. Adlet oğlum, sizlerden kuvançıga bizim kuvançımız. Sizler buna жаңы турмуш баштап, кадам коюп атасыңар, жолуңар шыгыр болсун, кармашкан колуңар бекем болсун, бала чакалуу болгула, эч нерседен кем болбой жакшылыктын үстүндө жүргүлө. Өз элиңди кандай көрсөм, кайненеңди ошондой көргүн. Жаман сөзүңдү эч качан адилетке айта көрбөгүн. Биздин кызыбыз эч качан kızımız bargan жерден бак тапсын, дайыма жакшылыктын үстүндө жүрсүн, бала чакалуу болсун. Биздин уят кылмай тургандай кыздардан болушуна биз ишенебиз. Кызым бактына бүтүн болсун. Кудайларга болсо, сиңдим, күйөө балама болсо, Кудайым сиздерге узун өмүр берсин, күч-кубат берсин. Сиздерге көп-көп небере чеберди алып келсиндер. Балдарыңыздар бактылуу болсун, алардын бактысы силердин бактыңар, тоюңар куттуу болсун.
Қалаңыз қошыларымыз бар. Қабатшылық жоқ па? Тойлар құт болсын дейді дағы. Құда менен Құдағиысы құттықтап, андан соң орын алыңыздар. Бар болыңыздар, ата жұрт, таға жұрт. Bizden bir cemaati şakralı oşul şamatın ardından bir vermesek bolbay kaldı toğanlar. Ağa siz berek tapşırıp durarız, ondan soң sizге adilini söz bereriz, sırdaysa. Қара biz Adilet Mırza'nın жалпы тағалар тайжелерін сөзге шақырала, Батмай жекевісін жалпы тоғандары, жана Батмай жекевісін құда сөйіктері, қошылып сөзге шығып берсеңіздер аяғы жақшы болып, таға жұрттан сөзі башласан, сүйін әкевіз, Айшүрігі жеке, Нұргүлі жеке, Мира, Жамиле желер баштаған жалпы Батмай жекевісін тоғандарымыз дегендер. Барыңыздар, бірдей сөзге шығыңыздар, құда сөйіктерді. Мақсады жеке, Таштанаки Жазгүлі жеке баштаған құда сөйіктер. Тағалар тайы желер, құда сөйіктер. Келіңіздер, сөз сіздерді. Sende var bir sözüm, bugün senin toyun, sen atlet kabatı tüy bugün. Karaçı bulganda dostlarım bana var köp. Aygerimge tibegin dostlar, aygerimge tibegin, ankeni adilletten sürülür. Dürüdüm, aygerim bilip çürgüm, adileti tağalarım, nadayım sile çürgüm. Dürüdüm, adilet bilip çürgüm, aygerim tağalarım, nadayım sile çürgüm. Dürüdüm. Elimin daylığa Bravolar. Құда менен Құдағиыбыздың туғандары бат-баттан сүрөткө түшүп 2 жашты бошондо турган болсоңуздар, биздин бул жакта жалпы Адилет Мырзанын тағалары, тайжелери сөзгө чыгып калды. Сүрөтчү жигиттер келиңиздер, бат-баттан сурадарбыз. Биздин дагы жумуш, силердин дагы жумушуңар. Бири-биринин турачы иш бала. Кара, тағалардан аксакалыбыз, келиңиз. Карынын сөзү жаштарга дары болот деп, келиңиз ала. Assalamu alaikum. Бүгінгі тойдың қатысушылары. Сіздер, құдалар, екі тарапта құдалар, жақсы саралаштар, достар, қарындаш етелер. Біздің бүгінгі келген мақсатымыз ұшып отырып, ақ батамызды беріп, келешекте ұшын 2 жаш бақыттылы болып, өмірлері ұзын болып, алдын бала арқасын мал басқан 2 құдаларға тең бірдей қызмет қылған жастар болсын деп, қалы тілегімізді, батамызды береміз деп осы жерге келдік туғандар. Бірінші, 2 тараптағы құдалар bir-birimizді сыйлашқан құдалардан болып жүре береді. Сенге келбей сіз бізменен жүреді. Жамандық, жақшылық пешенеде, жақшылықтың үстінде жүреді туғандар. Дайым үшін 2 жашты
böbölep östürgen ata-enelerge, uşulardan tarbiyalap östürüp, hazır gelecekte özlerinin turmuşun kurup geçişke hareket kılgan ata-enelerge çoğun rahmat. Uşul ata-enelerden doğru sürüp, kanat tutak çıkarıp, özüңөрдүн turmuş yolunарды basıp ketke turgan Akret Aygerimler, ata-enelerden emçeklerinin çıkkılayımı, özüңөрдүн turmuş yolunарды basıp, özüңөрдүn tirgiliңерди başloogo mına bugünden tartıp hareket жасаш керек. Биздин каалообуз, туугандарыбыз дайым ушул ынтымак болгула, дайым ушул бири-бирибизди сыйлашкан, ак достордун үстүндө жүргөн аксакалдар, барымчылердей болуп, силердин дагы келечегиңер кең, дайым ынтымакта болуп туруп, кармашкан болуңар бекем болсун. Бүгүнкү тоюңарда куш боңор бек болсун, балдарым. Забас, Замаке. Бұл белек сізге болсын. Яшы мен ыстық чай демдеп ішіп отырмыз. Тойдан құр кетпеңіз. Тайыншелерден, ақсақал тайыншелер, келіңіз. Урматтуу бүгүнкү тойдун күнү болгон Адлет менен Айгерим. Бүгүн силердин ушу бүлпөт тоюңар кут болсун. Кудалар силерге кулдугубуз бар. Ушул бүгүн менин сиңдим Батма ушу Адлет эркектирип ушундай үйлөндүп жашылыгында ушу Батманын жашылыгында отурабыз бүгүн. Ушу мен не дейм бүгүн Адлет менен Айгерим кишиле арнаган шпарга алгандан ушуну окуп берсем болобу? Келіңіз сізге шпаргалка майбай ең чоңынан ұшы. Урматтуу Адлет менен Айгерим, ак тоюңар куттуу болсун, жашооңор жуктуу болсун, башыңарга бак өнүктү, ак шулдардай куш болсун. Келиним Айгеримге атанын кызы болуш чоң урмат. Кайын журтка келин болуш бардыгынан кымбат. Ак караны талдай бит, адамгерчиликти арнай бит. Адилетке айтарым, атаңдын ыйыктуусу бол, элеңдин сүйүктүүсү бол, калкыңа кадырың сиңген, мартабасы бийик жигит бол. Өгөңөргө сүйүүнүн кошу консун үйүңөргө, султансың далай жаштар өгөңөргө, ырысты ынтымакка жолугушуп, жаңырсын бала үйүн, жакында үйүңөргө. Ошо бүгүн силерге арнадым ушул. Сізге еке не жаттап келдіңіз? Жаттап келдіңдер тапшырып өлдім өлі ғой, өлміш қойып, тамаша жүрген. Қансы дағы аркет қылыңыз, бұл белек болсын. Құда сүйіктері, қайсы жерде тұрасыздар? Мен құда сүйіктерден дағы бір өкілге сөз беріп қойылып. Құда сүйік, құдалары. Келіңіз. Қалпаға бұчылатсаңыз, маға бет ат оқшайды деп сүйіп керек. Батма, бүгүнкү той кут болсун, Куда кут болсун, келин кут болсун. Ушу алар келин ак той болуп, сен ешин аттаганыңдан баштап сен үйүнгө мээрин төгүп сени сыйлаган ак той келиндерден болсун. Адлет менен Айгеримге айтарым, бүгүнкү турмуш жолуна аттаган майсалдуу жолуңар кут болсун. Дайыма улугудай жүзүңөрдө күлкү кетпей бактылуу, өмүрлүү, ынтымактуу үй-бүлөлөрдөн болуңар. Кайнына кайыптуу, эки тарапты тең сыйлаган алдыңкы үй-бүлөлөрдөн болуңар. Менимче чогулуш бүттү го дейм, каларыңыздар кошуласыздарбы? Акыр бары тапшырып, андан соң олтурмай жок, бий баштап бериңиздер.
Kara bilekleri tavşırırızsın. Bereyim de vazır ayttın mı? İyi benim de vazır ayttın mı? Kara жалпы meymanlar. Sizlerden sorağınızlar bilen Жаштар, алдыда сүйлөп өткөн ата журт, тага журт, бардык меймандарды биз алгачкы жарым сааттык бей антрагына чакыралы, баарыңыздарды окууга бийге Фероз айым бийге чакырсын. Адилеттин достору келгиле баардыгы жаштар чогуу. Бүгін кел силердікі. Жамандыға мұрдынамызмын, жақшылықтарға қалысмын. Мен үшін аппақтайым беліне, жақшы көріп барысың. Кемеме ерісін аңдыр болу, кемеме тоғыштас болу, кемеме көңілдерді Жашоуду бактылуу аруа, жакшы жүр досум аруга. Жандырым жүрөгүмдү силерге, жагыратырым жаңыра. Келиме сынар бир болуу, келиме тоғыштас болуу, келиме көңүлдөргө муң болуу, бар болунбайын досторум. Буйруган жакшы жашап өмүрдү, калтырбай насип көңүлдү. Сыйлашып жүргүлүчү элдерге, достуктун нурун төгүлдү. Келиме сынар бир болуу, келиме тоғыштас болуу, келиме көңүлдөргө муң болуу, бар болунайын досторум. Келиме сынар бир болуу, келиме тоғыштас болуу, келиме көңүлдөргө муң болуу, бар болунайын досторум. Келиме көңүлдөргө муң болуу, бар болунайын досторум. Elimizde kalanınız bütün de yaşıyor izlerimizde. Көзімді талайды, ажарым арайлы, әмірім жүрегім, жүрегім қалайды. Кейде сен қаттысың, кейде тым тәттісің, мен сүйген анужан, сен маған бақытсың. Жүрегім
Şuradasın ben şimdi
asta asta umut gelir. Soğusun canım belli, acayip ekin belli. Soğusun canım belli, acayip ekin belli. İlestir canım kızımı, ilestir canım kızımı. Gelsin canım ay canım, ay canım, canım canım. Benim canım sen canım, ay canım, canım canım. Benim canım sen canım. Ormanındayım kıyımın, canımda senin suyumun. Ormanındayım kıyımın, canımda senin suyumun. İlestir canım kızımı, ilestir canım kızımı. Varamın sana ay canım, ay canım, canım canım. Benim canım sen canım, ay canım, canım canım. Benim canım sen canım. Azim beyişler kavun çağırırız. Tanzavana grupa Azim. Biraz şirketçinin olup söyleşebilir mi? Gelirsen. Bu da beyler.
кишилер той. Ayolaki көп жашап толған болу тақыра, жоқ сияқты сезіне таңнан башқа жақына. Телегей тегіз болсын деп бүгін 2 жастың жашылығында жүз көріштір алыс. 2 бөліктің башын аяғына шейін толғандар мен сіздерге берелі сұраулы берем. 2 жаш бақытылы болсын бұл деген сұрау. Бақытылы болсын бұл 2 жаш. Рахмат. Толғандарымы көпшілік айтады. Үйбілені аял кіші башқарады, еркек кіші башқарады дейді. Ошол нәрсені сіздерге айтайыншы. Үйбілені аял кіші башқарады дегендер бар ма тойда? Екен, жүреске. Үйбілені еркек кіші башқарады дегендер бар ма? Калтақ жегендер болып жауады да? Бұдадағы башан өндемер болып жауады екен. Үйбілөнөсі еркек кіші башқарған оң. Барыңызда ушундай еркек киши баш болушун каалайбыздаға. Бүгүнкү тойдо бир жакшы ырдай алам деген меймандар барбы тойдо? Мен жакшы ырдай алам, оялбаймын, тартынбаймын деген. Акекер, биринчи конкурсатыбыз кол чабуулар болсун. Агабызга кол чабуулар болсун туугандар, кол чабып теп күч берип турубуздар. Bürösü bizde dayan. Nağı var mı? Ökülat alısın übülösün atından bizde balı belekler koyulgan ökülat ökülün eskiden razışılığını saytalım. Birincisi var. İkincisi. Kim? Kimdi şahıs? Gelin. Sizler bol şey yaptırasınlar. Bol şey yapmayınızlar çakalırsın. Gelin bakalım. İkincisi çıktı, o üçüncüsü daha çıktı. Daha var mı? Yaşlardan var mı orada yalatırlardan? Üçü çıktı bizde. Daha var mı çok mu tuğlarda? Kim? Çıkıyoruz. Hadi gel. Dördüncü. Daha var mı? Kim? Çık baba. Çıkız. Ortamızda gayet ilginiz olmazsa necek derisi? Aldı kızsızlıkla varmışlar bir dev olup tegiz olup biraz sana. Biraz saldırı çıkmamız. Ağabeyimiz yüce Törtön çıktandan keyin ağabeyimizin doğum çıkıp kaldı aytar. Koş ketip kaldı biraz çıkmamızsa. Daha var mı? Ördayağa turganlardan bizde Törtö. Törtö'nün meymanlardan var mı? Bularda benimce çok. Biz konkursu başlayıverelim. Atımızda aytабыз. Biriyle kopyatırdayız. Geliştik mi? Algaç geliniz. Kılımlardan kılım kardı, kızıl suları, bal tatıgan tatlı kımızday, kulundan cebine susun sağındı, çürüsün ağrıları sarana. Gittik sanaman akıl aytmasam kim aytman yok babalardan cebini sağlaman. Sonunda bol şovlar olsun şunlar. Bir küçük kız. Men Xudolarga armon bir so'zim bor. Xudo denizga quyruq maydir jegizga. Xudo
кетебиз. Атыңызды ырды баштайбыз. Мен атым Гүл, Айгерим Жеңисованын. Анда эмесе сиздерге ырдап болсо. Билбейм кайда жаралгансың сен маған. Маңдайымдан бүткөн жалғыз жылдыз бар. Сені сүйдім бұйрығалық тағдырына. Başkalarının neyle sana takılır. Böyle ушул жагыга болсолор, ha? Бул жагы не болду? Же ушул акебин балага окшойсуздар, а? Акыркы концертибиз келиңиз. Ben şu Batman'ın teyzesi olan 2 yaşında kolay olsun. Ben şuna yedeki var deklarını tutabiliyorum. 3 günde olsa. Yedeki var oyunuyum. Yedeki var okutmanın uygun. Alıp gelir dağından aklımı eşiğden uydum. Sen gücümsa unutarım çıçıday. Ne gücümsa gözü güncü burkula. Ah peki var kara çaçın kuvalı koşup kiyeği salmak sırtıra. Ah peki var kara çaçın kuvalı koşup kiyeği salmak sırtıra. Toprak gülüp ağzı dümdük engemin bir bak var. Kanca yolu tembettik takı bayt var. Yürüp dağılıp kolumda ağıp gelir. Benim gümdük bergendik tadı bayt var. Gündü bergeni alıp gelir. Yedim gündü bergeni. Ne fikras? Ne fikras? Ağamız kanday ırdadır tuğanlar. O bulatına beyin olsun. Tuğanlar öyle. Irgacakın adamın ırdap koyun açılsın deyip bugünkü toyda uşul 4 insanlı sayılı yaşlarda birinci orunda sistemin olacağımızlarını anlatayız. Atın kim? Bayet birinci orunda aldı degen iman var mı? Oldu? Eşik aldınız? Böyle Ecikemiz birinci orunda alsın degenler var mı? Takışlar normal değil ha? Ecike atınız? Gölü Ecikemiz birinci orunda alsın degenler var mı? Ahırda bilsin ama. Ömür sana kemiz birinci orunda alsın degenler var mı? Oldu işte. Evet, doğanlar bu şekilde yaşlı gözünün hareketi veren
Kuyarmanlardan kol çağrışına da iyi bağlı upay menen Bayelge biz birinci orunu versek de atamız. Jana ağa Uskan ağa bağlı biriktiriz. Dostsuz ağa şunday jaşı toylарды ардайым ырдап жүрөбүз. Ошол белектер эки жаштын өкүл ата өкүл энеси билесин атынан чын жүрөктөн кабыл алынса. Рахмат, кол чабуулар болсун. Doğanlarına bugün odalaş kelgen Raya ejekebisinden толған көйді бір қол шайып қойсаңыздар, мен шол ежекебісіне белек беріп қойайын. Ежеке, толған көйдің үстімен көп жашаңыз, шындай жап-жаш қойдың жүрегіңіз.